reka twubike amacupa twegura inyandiko. Ndashaka kwibutsa abo bose bavuga ibyo bishakiye ku Burusiya ko igihugu cyacu gifite intwaro z'ubumara, zimwe muri zo zinateye imbere kurusha izo mu bihugu bya NATO. Tuzakoresha imbaraga zacu zose twirwanaho, ntawe tubajije igihe cyose tuzaba turi kurinda Uburusiya n'abaturage bacu. Мы безусловно средства. Это не блеф. Igisirikare cy'Uburusiya kirahambaye mu isi, ndetse ibyo ntawe ubijyaho impaka. Gusa hashingiwe ku mafaranga gishorwa mu Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziza imbere, ariko mu bijyanye no gukora intwaro kugeza ku bukana bwa nyuma ku buryo zishobora kwicira rimwe benshi, igisirikare cy'Uburusiya kirihariye ukwacyo kuri iyi ngingo. Kuva mu bihe by'intambara y'ubutitsa kugeza uyu munsi, Uburusiya bwa Vladimirovich Putin bwashyize umwitangirizwa mu bindi bihugu mu bijyanye no gukora intwaro kandi z'ubukana bwo ku rwego rwo hejuru. Inganda z'Uburusiya mu bijyanye no gukora intwaro n'iz'ubuhanganye bwose mu isi nzima, ku buryo ku mubumbe wose zakuriwe ingofero. Izi nganda zakoze indege z'intambara nka Sukhoi na Antonov n'izindi zihambaye, zakoze intwaro kirimbuzi byaba bombe atomike na bombe hydrogen. Inganda z'Uburusiya kandi zaramamaye mu isi, maze zica zizindi ku ntebe hasi, zizisomo ry'uko intwaro z'intambara zikorwa. My question is that going back to Ukraine, ikibazo cyanjye kiragaruka ku ntambara yo muri Ukraine. Niki kizahimbarutse intambara y'ibisasu kirembuzi? None twegereye bingana iki ako kaga? Вы знаете, вот нас все время Urabizi, duhora dushinjwa gutera isi ubwoba ku bijyanye n'ikoreshwa ry'intwaro kirimbuzi. Leta Zunze Ubumwe za Amerika nicyo gihugu cya mbere mu isi cyakoresheje intwaro kirimbuzi mu ntambara ya kabiri y'isi, Hiroshima na Nagasaki. Gusa icyo gihe zari zifite uburemere bwa kilotoni 20. Ubu rero twe dufite intoya cyane zigezweho zipima kilotoni hagati ya 70 na 75. Izo ni ntoya. Rimwe na rimwe abo mu burengerazuba bw'isi mujya mutekereza ko Uburusiya butazigira na rimwe buzikoresha. Dufite umurongo w'ikoreshwa ryazo twagennye. Soma urebe neza icyo uvuga. Nihagira uwo ari we wese uhirahira kuvogera cyangwa se guhungabanya ubusugire n'ubudangarwa bw'Uburusiya, duteganya gukoresha imbaraga zose dufite twirwanaho. Ibi rero ntimukwiye kubifata nk'imikino, mu byumve kandi mu byiteho. Nabonye bacengeza amatwara ngo Uburusiya burashaka gutera NATO, ariko bataye umutwe. Uzi ko bafite imitwe ikomeye wagira ngo ni aya meza. Вы сбрендили совсем, что ли? Тупые вообще, как этот стол. Iyo ugeze mu bijyanye n'igisirikare n'intwaro n'uyu munsi, ibihugu byose byerekeza i Moscow kugira ngo bihabwe intwaro z'ubwirinzi. Zimwe mu ntwaro Abarusiya bakoze igahamura benshi kuva kuba bahanganye babarizwa mu muryango wa OTAN ni misile yiswe RS-28 Sarmat. Misile y'igitangaza yamenyekanye ku izina rya Satani wa kabiri cyangwa Sekibi wa kabiri. This is the RS-28 Sarmat, the world's most powerful and longest range intercontinental ballistic missile. Iyi misile yahamuye Abanyamerika n'inshuti zabo, ikaba misile yahawe izina rya Sekibi. Imeze ite? Ifite ubuhe bushobozi bwo kurimbura no kwica? Niba ufite amatsiko kuri iyi ntwaro y'agatangaza, ngo ayikaze mu bubiko bw'igisirikare cy'Uburusiya bwa Vladimirovich Putin, reka tuhatembera. Kubera yuko kurwara ari ibintu bisanzwe, ubwo no gukira ubundi byakabaye ari bisanzwe, ariko hari igihe bigorana cyane. Kubera yuko iyo utaramenya ikigo cyitwa African Healing Helbo, bishobora kukugora cyane kuba wakira indwara yavurwa igakira mu kanya gato. Ubwo rero noneho basa n'abafite promotion kandi idasanzwe ku bantu barwaye indwara za diabete, hypertension, hepatite, impyiko ndetse na prostate. Abo bantu byako kanya babakoraho rikaka. Abantu bagira uburibwe mu nda bushingiye ku moko y'inzoka kugera no kuri amibe. Bene izo ndwara zose abahanga bazo nza ahantu bari ni muri African Healing Helbo. Bafite abaganga bakomoka muri Tanzania bazi kuvurisha neza ibimera n'imiti gakondo. Abangaba bakorera muri East Africa yose harimo n'u Rwanda. Bafite ubunararibonye mu kuvura bakoresheje imiti gakondo ikomoka ku bimera.
bashobora kuvura kandi abagore bakunda kugira ibibazo by'imyanya yabo y'ibanga, ni ukuvuga infection, imihango idakama n'ibindi. Bakavura n'abagabo bagira ubushake buke mu gutera akabariro, bakagira umwihariko mu kuvura abakeka yuko bahumanijwe, ni ukuvuga kurogwa. African Healing Helbo bahamagare kuri 0788832668 cyangwa akamenyetso ko guteranya 255 nimero yo muri Tanzania. Ishami ryabo ryo mu Rwanda rikorera mu mujyi wa Kigali Kimisagara. Banafasha abantu bashaka kugabanya umubyibuho ukabije, obesite. Imiti yabo ikugeraho aho uri hose ku isi kubera ko bakorana na DHL. Ku munsi wa nyuma w'ikinyejana cya 20 ku itariki ya 31 y'ukwezi kwa 12 mu gice magana 1991, Vladimir Putin yagizwe perezida w'Uburusiya asimbuye Mzee Boris Yeltsin. Mwaka w'ibihumbi bibiri n'ikinyejana cya 21 cyatangiye, Uburusiya bufite umutegetsi mushya wari uje ku butegetsi ufite intego n'inshingano zo kongera kubaka Uburusiya bushya, akongera kubihindura igihangange, agahagarika ubushobozi bw'umuryango wa OTAN wari uri musatira Uburusiya mu marembo yabwo. Bimwe mu byo Vladimir Putin yatangiye gushyiramo imbaraga akigera ku butegetsi ni ukubwira igisirikare cye gushyira imbaraga mu gukora intwaro nshya kandi zambaye zatuma hangana n'abashakaga gushyira hasi Uburusiya. Ishami ry'ubushakashatsi mu gisirikare cy'Uburusiya ryahise ryegura ibitabo ritangira gukora ubushakashatsi, maze imwe mu ntwaro igisirikare cy'Uburusiya cyatangiye gukora ubushakashatsi ni intwaro yiswe RS-29 Sarmat. Nyuma y'imyaka myinshi y'ubushakashatsi bw'igihe kirekire, mu ntangiriro zo mwaka wa 2011 leta y'Uburusiya yagiranye amasezerano n'ibigo bizobereye mu gukora intwaro bya Makiyev Design Bureau and NPO Mash kugira ngo batangire gukora no kurema intwaro y'igitangaza ya RS-28 Sarmat. Iyi misile ya RS-28 Sarmat nyuma y'imyaka 4 ikorwa muri 2015, Uburusiya bwashyize hanze prototype ya mbere y'iyi misile yakomeje gukorwa iranatunganywa bikomeye. Nyuma y'imyaka 2 mu kwa 12 ku mwaka wa 2017 habaho igeragezwa ryayo rya mbere. Nyuma yaho mu kwezi kwa 5 no mu kwa 6 kwa 2018 habayo andi magerageza yayo 2 yarangiye. Misile ya RS Sarmat byemejwe ko yarangiye kandi imeze neza. Ubu nibwo hari hashize imyaka 8 ikorwa, ubwo igisirikare cy'Uburusiya cyari kimaze kwemeza ko kibonye intwaro nshya y'igitangaza. Muri uwo mwaka wa 2018 hahise hatangwa oda mu ruganda rwo gukora misile 50 za RS-28 Sarmat zikabikwa nk'intwaro zishobora kwifashishwa n'igihugu cy'Uburusiya mu kurinda umutekano wacyo mu gihe wabungabanijwe cyangwa se gitangijwe intambara. None iyi ntwaro yitwa ikinyejana ikaba yaritiriwe Satani wa kabiri. Ikora ite? Ifite ubuhangange ki bushobora kurimbura yakwangiza ite umwanzi wese w'Uburusiya? Njuri ni Eric Rukundo. Amateka, politike, ikoranabuhanga, ubuzima n'izindi ngingo yishizo tuganira kuri channel. Eric ubwo nagwaye ikaze. Iyi misile turi kugarukaho iri mu bwoko bw'izitwa Intercontinental Ballistic Missiles ICBM. Ikaba ari misile ikimara kujya hanze yahise ihabwa izina rya Satani wa kabiri kuko yakozwe mu buryo bwo gusimbura R-36 yo yari yarakozwe mu bihe by'Abasoviete, yari yarahawe izina rya Satani mu bihe by'intambara y'ubutita mu myaka ya za 70 kubera ubushobozi yari ifite bwo kurimbura no kwicira rimwe ikiremwa muntu. Mu ncamake uru ni rwo rugendo leta y'Uburusiya yaciyemo kugira ngo igere kuri iyi ntwari ihambaye yahamuye ibihugu bihanganye n'Uburusiya, by'umwihariko ibihuriye mu muryango wo gutabarana wa OTAN. Mu miterere n'ubukana bw'intwaro ya RS-28 Sarmat yiswe Sekibi niyo ubuhangange bwose. Iyi ntwaro ifite ubushobozi bwo kurasa mu ntera iri hagati y'ibirometero 10,000 ndetse n'18,000. Ibi bigaha ubushobozi igisirikare cy'Uburusiya kurasa hariho hose mu isi, kuko uhagaze Moscow ukurikije iki gisasu gishobora kurasa. Iyi misile ishobora kuraswa Washington DC muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Iyi kandi yaraswe Beijing mu Bushinwa, ikaraswe Tokyo mu Buyapani, New Delhi mu Buhinde, Paris mu Bufaransa, Londres mu Bwongereza, Berlin mu Budage ni Yerusalemu muri Israel. Iyi kandi yarasi Kigali mu Rwanda, Bujumbura mu Burundi, Kampala muri Uganda, Nairobi muri Kenya, Dar es Salaam muri Tanzania, Kinshasa muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'ahandi. Kuri hashoboka uvuye mu Burusiya ni ku birometero 14 n'ibirometero 122 i Santiago muri Chile. Aha naho haraswa mu mwanya muto cyane. Iyi misile ikayibasesekayeho kuko ishobora kuraswa nyine mu birometero 18 nkuko nabigarutseho.
i Kiev ho rwose, ubwo ndavuga muri Ukraine ho rwose, Vladimir Putin yasuka ka cyayi mu biro bye Kremlin akajya kugisoza Kiev yamaze gusenywa n'iyi misile, kuko yo iri hafi cyane ku birometero 756 byonyine. Uko iyi misile ibasha kwambukiranya imigabane rero biri mu bituma Uburusiya bwa Vladimir Putin buvuga isi yose kumva kandi ku neza, kuko bibaye ku nabi bwana Vladimir Putin nta na hamwe atageze ukuboko kwe biciye muri iyi ntwaro ya RS-28 Sarmat. Iyi misile uretse kuba ishobora kurasa mu birometero 18 uvuye mu Burusiya, kandi bikuye kumvikana ko ari nyamukiranya migabane kuko yitwa Intercontinental Ballistic Missile. Iyi misile ibireshya na metero 35 z'uburebure, ikagira umubyimba diameter wa metero 3. Iyi ntwaro y'igitangaza yirashwe ifite ubushobozi bwo gutwara imitwe y'ibisasu 10 y'ibisasu binini ndetse n'imitwe 16 y'ibisasu bitoya, hashingiwe ku ngano y'ibikorwa n'igisirikare cy'Uburusiya. Iki gisasu imitwe y'ibisasu gishobora kwikorera nibigera kuri toni 10, gishobora kwirukanka kikabera sahari ho hose cyakwerekeza, nk'uko bitangazwa n'ibiro ntaramakuru by'Abarusiya TASS. Iki gisasu kirashwe gihagurukana uburemere bungana na toni 208, kigatwara imitwe y'ibisasu ishobora kuba kirimbuzi cyangwa ibindi by'ubundi bwoko bipima toni 10. Iyi misile irashwe ihagurukana umuvuduko w'ibirometero 25,500 mu isaha imwe, no kuvuga ko mu miji yose nakubwiye hejuru yose yaraswa mu gihe kitageze ku isaha, Abarusiya bayihagurukije mu murwa mukuru Moscow. Iki gisasu gifite ubushobozi buhambaye bwo gusenya no kwicira rimwe bwo ku rwego rwo hejuru, ko gifite ubushobozi bwo hejuru bwo guturika bungana na kilotoni zigera kuri 500. Izi zikubye inshuro 33 Little Boy igisasu cyarashwe Hiroshima, ndetse n'inshuro 23 Fatman yarashwe i Nagasaki mu 1945. Nukuvuga ko rero iyi ntwaro yiswe Sekibi ishobora gusenyera rimwe imijyi ikangiza ikiremwa muntu inshuro 33, nk'uko igisasu kirimbuzi cyangije umujyi wa Hiroshima, ndetse n'inshuro 23 uko Nagasaki yasenyutse. Ibi rero bikomoka ku kuba igisasu cyatewe Hiroshima cyari gifite iturika rya kilotoni 15, naho icya Nagasaki cyo cyari gifite kilotoni 21. Iyi misile yo rero irazirusha zose kuko ifite iturika rya kilotoni nibura 500. Ku rundi ruhande iki gisasu cya RS-28 yiswe Satani ya kabiri, iki kiraswa mu buryo bwihariye, aho kiraswa mu ikoranabuhanga ryo ku rwego rwo hejuru rya 15P718M Cyro Launching System. Ubu buryo ni uburyo buhambaye kuko nibwo buha ubushobozi iyi misile igagurukana ubukana isenyana icyo yikubiseho cyose mu buryo butereramuka ku kiremwa muntu kiba kiri aho hafi. Kimwe mu byo abainjeniyeri b'Abarusiya bakora intwaro bahugiyeho ni uguteza imbere igisasu cya RS-28 cyiswe Satani wa kabiri cyangwa se Sekibi, kugira ngo kibashe kongera ubushobozi bwo kurimbura cyari cyarakoranywe. Mu kwezi kwa 9 Uburusiya bwatangaje ko iki gisasu kimeze neza. Umuyobozi w'ikigo cy'Uburusiya gishinzwe isanzure Russian Space Agency Yuri Borisov yavuze ko misile nyamukiranya migabane ya RS-28 yari tayari gukoreshwa ku rugamba. Icyo gihe umuvugizi mu bijyanye n'umutekano mu biro bya Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika icyo gihe wari John Kirby yavuze ko atarafite raporo zemeza ko Sarmat RS-28 yaba yarigiye kuzanwa mu rugamba. Mbere yaho gato Perezida Vladimir Putin yari yaravuze ko iyi ntwaro ya RS-28 abanyaburayi bo muri OTAN bise Satani cyangwa se Sekibi wa kabiri izatuma abanzi b'Uburusiya batekereza kabiri mu gushotora Uburusiya. Ibi ntabwo Putin yibeshyaga, kuko umuntu wese ushaka gutangiza intambara ku Burusiya agomba gutekereza kabiri, kuko iyi misile ubuhangange bwayo ntaho butagusanga mu isi nzima, kuko aho waba wihishe hose yagusanga ikagusenyana n'ibyo ufite byose. Iyi misile ni ishema ry'Uburusiya, ikagaragaza ubuhangange bwa Vladimir Putin, igatanga agasopo ku banzi be, ikarinda ubutaka bwa Lenin na Stalin. Ariko kandi inongera igahamya ubuhangange bw'igisirikare cy'Uburusiya twakubwiyeho mu biganiro byacu biheruka. Ngayo nguko ngibyo bya misile ya RS-28 yamenyekanye nka Satani wa kabiri. Wanyuzwe? Niba ari yego reba aho hasi maze ukande subscribe kugira ngo ujye ubana natwe mu biganiro byacu bya buri munsi. Njye nitwa Eric. Rukundo, amateka, politike, ikoranabuhanga, ubuzima n'izindi ngingo nyinshi zo tuganira kuri channel. Naho butaha. Uko bwije nuko bukeye ibiciro by'ibicanwa bikomeza kwiyongera ubutitsa. Ibyo rero bigatera imitsi ya benshi kurega, kubera ko twese kugira ngo tubeho dukenera kurya kandi turya ibyo twatetse. Ubwo rero bisobanuye ko dukenera n'ibicanwa mu guteka.
ikintu cya mbere ni amakuru. Ubu nta mpamvu yo guhangayika kuko quick cooking ibibazo byose by'ibicanwa yaje kubishyiraho iherezo. Aba bagukorera amashyiga meza ya kijyambere abereye ijisho kandi akora neza. Muri quick cooking niho honyine bafite ubushobozi bwo kugukorera amashyiga y'ubwoko bwose, yaba yimukanwa ndetse n'ayubakiye ahantu hamwe. Ndi kukubwira amashyiga atanga umuriro ku kigero wifuza. Ushobora kongera umuriro cyangwa ukawugabanya. Ibyo biba ari amahitamo ufite mu biganza byawe. Aya ni amashyiga ushobora gukoreshamo inshenga, amakara, bitise ugakoreshamo inkwi. Aya ni amashyiga kandi afite umwihariko wo gukonsa mu muriro muke cyane kandi ibyo utetse bigashya neza. Ibaze ko ari ishyiga rigizwe n'ifuru, icyokezo ndetse n'imyanya yo gutekeraho bitewe n'iyo wifuza. Ndetse by'akarusho abakoresha amasafuriya manini ya muvero namwe turabakorera. Haba iwawe cyangwa mu rugo hose turahagusanga. Amahoteli n'amaresitora namwe ni karibu. Twigisha kandi gukorera amashyiga ndetse twigisha na sudire. Dusanga i Kanombe mu Busanza, i Rwamagana cyangwa se Kimironko muri gare. Aho nutabasha kuhagera ukore ku rutsinga tugusanga aho uri, uhamagaye kuri izo nimero ziri kuri screen yawe. Quick cooking, kugufasha gucana neza kandi kuri make, inshingano zacu. Turi mu isi yaho kwambara bifite ijambo rinini kuki abantu bari bukuvugeho cyangwa se uko bari bugufate bakikubona bwa mbere. Bibaho kenshi ko umuntu yakambara neza ariko ntaberwe. Kwambara neza icyarimwe ukanaberwa bishobokera gusa umuntu wambitswe n'ambagariye fashion. Ubu inkuru yabaye kimomo. Tudoda imyenda y'ubwoko bwose, yaba y'abagabo, y'abagore, y'abana n'izindi ngeri zose. Umwihariko wacu turaba mbere mu kudoda costume nziza cyane, umwenda wambara aho kubonye wese agakoma yombi. Si ibyo gusa kuko namwe abakeneye impuzankano, uniform, ibyo ni ibintu tuzobereyemo cyane. Tudodera ibigo by'abanyeshuri, abashinzwe umutekano, amaresitora, amahoteli n'abandi mwese mukeneye impuzankano, byose tukabikora mu mabara na size mwahisemo. Ibiciro byo ntibibakange ni nk'ubuntu. Akarusho kandi twigisha kudoda. Dufite abarimu b'inzobere ku buryo umunyeshuri wigiye muri mbagariye fashion mu gihe gito gusa aba ari intyoza ku isoko ry'umurimo. Dufite kandi dry cleaner ifura imyenda y'ubwoko bwose, ntidukangwa n'ibizinga. Uyize uyaza rero dusanga aho dukorera Kicukiro Zimya cyangwa duhamagare kuri izo nimero ziri kuri screen yawe. Mbagariye fashion, we make the difference.